priča o Džeki, recimo, i zašto ne igra Džeku. Analizirajte malo sami pa ćete vidjeti. Zašto ne igra? Šta vi mislite? Pa igra, evo igra stalno. Zato što smo mi pripremljeni na to već preko medija da on kad igra da će to samo od sebe ići. I sad kad ne zabija golove, jer tamo nije to baš najlakše, to je možda i najbolja liga, ne možda već sigurno najbrža liga, zašto on nije bio pripremljen. Jer njega malo i njegova konstitucija koči u tom svemu. To treba ljudima reći. On je visok dečko koji nije baš najbrži, koordinacija mu nije baš najbolja, ne govori se tu o nekoj specijalnoj pameti i to, ali ja mislim da je to. On ima puno problema tehničke prirode, dok tu loptu umiri. On kad ima loptu smireno i umireno, on dobro igra, nije to problem nikakav. Problem je kako da ukroti loptu, što kažu. Da iskontroliše i da onda počne da igra. Njemu se dešava da dok on kontroliše loptu, on već ima problema jer ovi su odmah tu. Napadaju, ne daju ni sekunde, ni kakve sekunde. Sekunda je predaleko. Ni desetinku sekunde ti ne daju vremena da ti nešto smišljaš. Već tu napadaju, otmu ti loptu i gotovo. I to odmah automatski djeluje ružno. Zaista, mislim da smo dobro otvorili ovaj razgovor. Nisam ga, iskreno da kažem, vi ste ga otvorili. Ja ga nisam planirao ovako, ali je odlično da je to tako. Ima li zaista Bosna i Hercegovina, kad smo već krenuli u tu temu, igrački kadar, koji je neka, rekao bih, A klasa, svjetska, evropska. Imamo li mi igrača? Ja lično mislim da nemamo, ali evo. Ako ćemo navijački, onda možemo. Ne navijački, objektivno, realno. Ako ćemo najobjektivnije, onda objektivno gledajući, teško da bi neki naš igrač mogao da igra, recimo, u Barceloni. Mogao bi da igra, nije to problem. Ali da igra ravnopravno s njima da igra, mislim da se ponaša kao oni, to je vrlo teško. Jer danas je Barcelona postavlja te mjere i standarde. To koliko su oni otišli, to ovi drugi teško stižu. I to je ono što kažu Njemci, mas štab. Mjera. Ko na čarši ima neka mjera, zna se dokle ide, šta i gotovo. To je to. A da li mi imamo takvi, to je teško. Jer se ovdje mnogi igrači, zaista, mi smo inače skloni da pretjerujemo u svemu. Kao i obično, to je nekako genetska stvar za svakog ko se rodi na ovim prostorima. Kako je moguće da, evo, svake godine ili svake barem dvije se najavljuju naše kvalifikacije na velika takmičenja. Od toga naravno nema ništa. Evo sad se već počelo pričati o tome. Utakmica protiv Rumunije, istorijska. Prije toga je bila ona protiv Portugala, prije toga protiv Danske. Vi ste čak u jednom intervju kazali, kada bi se čitale naše novine i pratile naše medije, svaka nam je utakmica istorijska, kao što praktično i jeste svaka utakmica istorijska. Možda je naša neka želja za pobjedama previše velika i izražena da bi mi mogli da budemo objektivni. Jer svi žele da učestvuju na bilo čemu. Nije bilo čemu svjetsko prvenstvo, nije bilo što, ali evropsko prvenstvo i to nam je želja, sigurno. S vašim kolegom, Bahom, recimo, sam razgovarao često i njegova često je priča, mi smo željni pobjeda, a ko nije? Ja volio njega da pitam i ne moram ja biti ili neko drugi, treći tamo da doživi to. Bosna će se kvalifikovati i igrat će vjerovatno i na svjetskom i na evropskom. Kad tada, ali će igrati. Ja vjerujem u to 100%. Uvijeđen sam u to, samo što neće igrati kad mi to hoćemo. Znači ima neko tamo ko određuje. Ti koji igraju protiv nas, nisu oni došli koji janje za klanje. Ajde, prošao voz, a mi to često za puta zapostavljamo, zaboravljamo da imaju i protivnici koji drugčije razmišljaju ili slično nama. I neće niko da te pusti, neće niko. A mi smo spremni često puta da podcjenjujemo. Kroz izjava, kroz ponašanje, protivnik, uvijek nađemo nešto. A ne znamo sami da mi isto svojim ponašanjem i izjavama i pričom motivišemo protivnike. A je li zapravo ova priča oko... Imamo li mi zapravo kvalitet, objektivno, da odemo na neko veliko takmičenje? Mislim na igrački kvalitet. Doduše, bilo je i loših reprezentacija od Bosne i Hercegovine koji su igrali na velikim takmičenjima. Pa jest, mislim, pošteno govoreći. Samo što mi to, prevelike želje, razočarenja su još veća nego što su želje.
Kad ne uspijemo, onda više izgubimo praktično mjeru neku za objektivnost, za bilo šta. I to je ono što nam smeta najviše. Od te velike želje počnemo da gubimo onaj dio koji je vrlo bitan u sportu, u životu. Prestajemo da budemo objektivni. Sebe drugčije vidimo, a sve druge opet drugčije i nemamo pravu mjeru. Ovdje se često postavlja zaista pitanje da li je realno u ovako podijeljenoj zemlji, kao što je Bosna i Hercegovina, očekivati da tako podijeljena zemlja ima jaku fudbalsku reprezentaciju koja je u stanju da ode na veliko takmičenje. A zašto ne bi, ja ne vidim. Što znači podijeljena? Podijeljena zemlja, znam ja što znači. Sve mi to znamo manje više. Ali to bi trebalo da bude izazov više na neki način za igrače i za sve koji rade u fudbalu, da im to bude dodatni motiv baš da odu. Samo što kažem, ne ide to tako jednostavno. Inat je loš savjetnik inače u životu. Inat u redu, ali naš inat ima neku granicu isto. Ne može inat, nas ne inat sve. Imali smo nekoliko prilika već da se kvalifikujemo, ali inat nam nije puno pomogao, bez obzira na sve, nažalost. Evo, ja razmišljam o tome da naš fudbalski savez, rukovodstvo, čelništvo, ne sluša savjete UEFA, FIFA. Ljudi im kažu mora taj savez da se ustroji na ovaj način. Mi opet idemo nekim svojim putem. Sada se pominje u posljednje vrijeme da bi moglo doći do suspenzije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, što bi praktično uništilo fudbal ovdje zbog nemogućnosti izlaska u Evropu, čak i ove premijer lige. Osim toga, pominje se i da bi se mogao formirati novi fudbalski savez Bosne i Hercegovine sa nekim novim ljudima. U tom smislu sam smatrao da možda i nije realno očekivati. Pretjeruju malo svi. Napokon je fudbal došao na svoje mjesto. Najvažnija sporedna stvar na svijetu, a sad fudbal pokazuje to nama direktno šta je fudbal pravi. Dok fudbala se vodi politika, vode se neke bitke zakulisne koje mi ne znamo, je mnogo toga u igre, ako za te stvari mi nismo još. Raja nije verzirana. Raja se bavi tim površno dosta. Jer fudbal je samo fudbal. Fudbal je da se može kritikovati, da se može izgalamiti na nekoga, da možeš se opustiti, da može da te ne košta i takve stvari. Pratite li domaću ligu? A pratim, što ću? Pretenciozno nazvano Premier ligu, kao ova engleska. Malo je pretenciozno ime, ali dobro. I? Zašto ne? Kakvo je vaše mišljenje o tome? A moje mišljenje je da smo trebali daleko prije mi razmišljati o tim stvarima, da bi se igrao dobro. Mi zahtijevamo od naših igrača neke stvari koje objektivno ne mogu. Naša logistika fudbalska nije toliko koliko je kod drugih. Recimo. Mi smo dugo bolovali ove dječje bolesti. Prvo rat, pa onda naša velika želja da nešto napravimo, pa razočarenja su dugo trajala, pa smo onda uvijek tražili negdje izlaz u nekim svađama međusobnim. Zašto ovo, zašto ne ovo ili ovo. I gubili smo vrijeme. Nismo napravili kompaktan tim. Nismo izgradili ovo što su ovi drugi uspjeli u bivšoj državi. Da izgrade jedan duh reprezentacije i tih razmišljanja u tom smislu. Da ti igrači osjete da predstavljaju nekoga, jer to nije reprezentacija samo ovako. Jer oni moraju da shvate igrači da je ta reprezentacija njima strahovito pomogla. Igranje u reprezentaciju BiH, jer BiH je brend kao reprezentacija, nisu igrači. Igrači treba to da znaju. Nijedan igrač u Želji i u Sarajevu, ni Veležu, ni ovamo, ni onamo nije napravio karijeru ako nije došao do reprezentacije, ako ta reprezentacija nije nešto napravila. A ovdje je reprezentacija napravila strahovito puno za igrače. Nekoliko utakmica dobri su odigrali, nekoliko pobjeda i o Bosni se priča već drugčije. Prema tome to bi treba malo više da cijene. Ja neću da sad da idem toliko daleko da nekog tjeram da pjeva himnu ili da je toliko muzikalan da to zna. Ne može pjevati kad nemamo teksta. Pa to kažem, nema teksta i možemo da je zviždi. Ne moramo ići toliko daleko. Neka ljudi se ponašaju kako misle da je najadekvatnije, ali ne smiju zaboraviti da je njima reprezentacija više napravila daleko nego što su oni reprezentacije. Vi ste recimo jedan od onih zagovornika ove priče o regionalnoj ligi, kao što ima i u košarci recimo, da to bude fudbalska, nogometna, već kako se dogovore da se zove, može i jedna. Kauka liga.
I može fuzbal liga. Međutim, kada se god